برنامه دیوانی رو مرحبا تماشاوانی ارجعی ای رو میمان ما نوشتوخ و سیاستمدار عادل ارجانو تو بخیر آمد. خیر بیاد آبیش بانم سر. والا عادل راستی انا پروسس کدام کن ما از وازن درباره اید معنی برنامه خو درباس بکردم چونکی روجا به همه شهر ترکیه و تایبت شهر کردی ده انو پروسس و پین است یعنی انو روجا و پین است کد همه سیاسی پارتیان وقت روش باد روشانی دمل دست ما گو دست به وتش قانونان بکردم لا روشانی سر رهونی و 25 روزی درباس به 25 روزی هیرس روزی اما واج آش میکنی درباس بنا در همه تگامک نیامیشتش و به سرده ای که همه که با چلی تای چی باشم وانو تایننی آکپه همه که فنکو رو معنان گیره نکو ان پیواجوی درگ بکر گام نیرزن گام نیشتش فنکو آکپه اصرار کنه تا ان فن نوشتوخی که فن سیاست مداره که تا ان روژه به پیینی تسین ویننه تسین ان هلوست آکپ ما پسین شروع کنه موازنه تمار واج خیر بیاد آبیش بانم سر. شما را سرکتو آزن. سری از انی واجی مثلا یعنی از زعف مثلا مفزری زی گوشتاری قصدانی دولت بخشلی از راستابی میکرد یعنی از رامی خو خوری وقت قالوا انه تشبه يعني نيش به واتش مردا جو مردان يعني مردم جو مرد بو واتن مردن بو gerek واتشی بو مردم یو بو yani مفزری چه واتو از ایرو ترس جواجی چوت برواجی جواجی yakışmış merdivan ne beno gerek براوی سری دا مثلا بری هفته کی ده هفته بری آنکا چیکی مثلا چیکی وش واتی واتنا هر گروج واتنه ما واتن هر چند نامه جوان تروریست ترکیه باجی ماری تال بیرزی yani واتش پیرا واتشی باشه بی مثلا واتنه یو چویکه چوکه کی یو باسکه کی نیش کردی بفره سمدی ای لازم هتی کردانا خوری باسک براشتو وظیفه خو گوره خو کردو انکا پیرا ایدی لازم دولت ایدی مازی هتی زاگونانو ماک زاگونان دا گامه برزی اینا واتنه و حتی ما این زیوات ما گره ما نینی خاپینایش مازی اگلا نکردی و مازی اگلا کردیش قبول نکردی انا واتش زیوات مثلا yani ana batışım yani hani hafsayız batışı yani merdum avne taraf var gelo ana politika kendi yani kuri kay zey kay kerdi şu yani kay kerşi tutano yani en siyaseti rojalata yani pers ki her hayatı cüyayı şu bas in batış ve nezdiyayı az ana rameni vani herhalde yani iktidar و دستلاتار و devleti de nakoki است. Yani miyani Erdoğan devlet başkanı. AKP و MHP'de. Az ana evlene tera yani çareyi herhalde jobina has ne kedi. O sarayda ana bir mecbur mendi goştari jobina bikerdani. Çe çağı mesele Kurdi hami rojat همه جای بیو چه سری کرکردش کردامی حتی آنکا مثلا سر بی آنا بی پولیتیکا ای دولت و ای حکومت و ای اقتدار مثلا پاجه شست حکومت بدلیا و آسه ساراینا همه چی آنا بی چاقی که مسئله کرد هامی روژه و کوتو سر سفرهینا همه جای حس کردش نی اینا هر یو آبجه پارتی همه چا کابی نابجه چی بو همه بیو و سمدی قر کردش و تنه کردش کردان تهت بی یعنی پروبلم چه نبیم یعنی اینا بس انکا اینا بی سارکی ورته پیواجوی ماوان آشتیانه دست بکرد و ایدی نیش کنه انا شارجی بدومه
و اندی اثبات بی که آزی نشکنی کردان بخلصنی لازم رای کی را بیرتهد رای کی را آشتی برازو یعنی حتی شرکی جایی که به دنیا دا چی نه براشت و چی نه بنا سبب این رای کی را گره بخلصنی و ایدی فهم بکنی دولت بحثی قاب عولی مثلا از آن ولی گلو اینا را شور کرد مشوره کرده اینا را میان تهت یعنی ای پارتی هت دولت رو هت حکومت را خبرداری قصه کرد در هذا لوما أنا باتشي بات لازم أنا بو أنا معلومة ترى مسارة كبيرة هاتي كردارة رايبري إشارة كردي هما وظيفة غوري خو كرد و بري آشتیانه کرد و همه دنیا دی شوخ کرد یعنی کامل نه پاونده بی که سروک آپو آنا واجه و وانه ما فکترا برده خود فس بکره و ما چکا برونه و دی شر چکداری نه کردن ما نیش کردی فلا چی که آنا نه باتنه بس ما آشتی وازنی تنی ما آشتی وازنی سمد وردی شارانه یعنی شار کرد ترکا پیرو دولت میان ترکی دا تنی شار کرد ترک چی زعف شاران هستی این میان دولت میان ما شار سری بکری مازی مثلا بطلیه و دولتی بطلیه و لازم بری با رای کی را تهت بی یعنی مذهب دو بکری لازمه این اثر مثلا ساری کی برد ما باطنه همه شهر سمدی چی کو سمدی کی اگه تو انجام یعنی آرمانج تو چی بی تو سمدی چی شرکتی سمدی ما چی وایش خبری مردمی شاریو مثلا ناسنامه‌یو استرک باطن رایبر شاری کردی باطن ایدی قر کردش و اینکار کردش ما درنا ما ای بطال کرد ما ایدی اثبات کرد که ایزی نیش کردی ما بقدنی اینکار نکنی ما خود دنیا را اثبات کرد و این میانی 5 سال دا ما شر اینا دا ای انکو پیرا ما اشکال میان زاگون و ما که زاگون دموکراسی دا ما تکوشین خوی آزادی دموکراسی بردام بکری و گونی نیرشنو و مردمی نمیردو سمده ایزی قبول کرد واسه تمام تو واسه خو اینانی بکری ای بینه جهتم نه حتی واسه تو حق خوی هیویزی تو اشکری برزی یعنی تو آزاد بخوری لازمه آزاد بی یو بینه مثلا مذاکره میان دو مردمان دا یا دو شورای دو هتان دا بزی لازمه همان شرط و مرج ظروف جه یو بی یعنی حتی کردی حتی ترکی حتی دولتی ما نامه جه چواره سربست باره چواره آنها باز بس یو میان ای وردینا لازمه شرط جه یو بی یو دستو پیه بی گریته و انا واشتکا شار کردیا سرکه آزادی رایبر شار کردی و بدل نایستی ستاتویجی نه سر و نیم زیدهیر وقت درباس به انه پیواجوی سر چیو که هت کردان ضعف گامی آمه اشتش چیو که فنک توی که چیو که جو خیال نکرده پیکامه دام آینه دولت ترکیه انو سر و نیم زیدهیر یود گامی که شنبر نیشت یا هری مهمه ای که ستاتوی سرک مذکروان شار کردی رایبر شار کردیو ستاتوی ای همه نبدل همه باوی که فرمی سرک مذکروانی ای نیامی قبول کردش یعنی ستاتوی جی و فرمی همه که دیار نیا و همه که تجرید سر امرالی که هر چقدر معلومات فارزرشنه یعنی انو نینو معنی او معنی که انو تجرید قدیو گره رایبر شار کردی وانو از وازن روزنامه‌وانی بره اکادمیسیانی بره ما درد جوبین واجم از وازن راشت از درد خوش شاری رواجی شار و انا دولت انصار و نیمت گامک نیشت و انکایی که ما اینن همه یک نیت جین گامشتشی چنیو
قالوا مردم ان سین شروع بکن یعنی تقول تو دولت وازنه چه بکرو چیری گام نیارزنه چیری ستاتیو رای بر شاری کردی نه بدل یا نه چیری انا هیوی بندواری شاری نیارنا جا شار کلجان کو ضعف پیل هیویو کو ان تای گامان برزی چیری ان واشتک شاری نیارنا جا دولت yani rastî meselekî zaf kûr û derga. Yani mavanê hema çîrî tenê bi dir çekwa mavacê ya xurê nêwazanê, xurê faşîst û xurê ano tenê enê qepas nêber, enê nêbena bersif. بله Ez vana yew ey ya bînîzî şert û mercê ê dinyayê ra, ê hetê herêmê ra, rojhelata miyanê ra ma zanê ku mesela berî anka aşbî de yerî aşbî yew rojhelat rojava da çî pirsgirêk bivî. A rojava mesela çaxê ku mesela hetê Bakurê de Kurdistanê çareserî ya yew pêvajo dest pê ket peyra vatê çi vatê lê bi hezaran hêzê leşkeriyê Kurd est de ma ê lê sekerê ma ê tehdît û ma ser serok vatê azê benderî ma azê helkenî ananî wî ola bî ma çî ma xurê bes serê da ez ana varê dewlet herhalde serokatî fêm nekirî yani rayberê şarê Kurdî fêm nekirî ya zî nêwazanê fêm bikerî ma çaxê ku gamê ku ma vanê ma çareserî wazenê aştî wazenê tenê miyanê ê Tirkiye da û miyanê Kurd û Tirka da niye ma wazenê ê aştiyanê ê rojhelatê miyan da pêro bî Tirkiye, Sûriye, İranê, Iraq semedê çi Kurd heme enê dewleta eleqe derkenî ma etê re çareser bikenî siva rojavata zî patla yani virazanê problem rojhelatê rojhelate birajtiyo enka veciyawa şarê bînê heme pêr beno çi beno rojhelate miyanê yani ma çêkî bingehîn wazenê yani serokatî çêkî ana wazenê ku herhalde fikrê jê herhalde nêgî nêrasa cekî fêm bikerî ku loma herke wirde wire ya zî parça parça ramînenê vanê ya ma enê hetê ma seker enê hetê yani ma aştî wazenê ma nêwazî ma heme çî tune bikerî û tema tu zey xwe hema tu axa û paşa û zey xwe bikerî serbest û ana niye xwe çîka ana kî çinî dinyayê de çinî sebedê ez ê ez ana vanê mesela herhalde ilham danî ya zî nêv tarenê ya yani belkî ma hetekî da heq danê îna zî mesela sed salê devletî Osmanî û heta hikûmarê Tirkiye û heta etiya ra vêrin heme miyanê şer da berdivî yani miyanê Kurd û ê dewletê da nakokî kûr bîye semed ê nêvtaranê û nêwazenê semed ya nijadperestî dî kewto guyînê ce yani xwîna îna me ji îna ku yew hetê qebûl bikere hetê bîna wazenê bixerepînê semed ê zîke ma eşkerê belkî wate bide jî fehm bikerê bes tenê êniya niye ya eger miyanê xwe da eger yew tî biraşto yani qerarê xwe dabû semedê aştî miyanê şarê Kurd û dewletê ra eger qerarê xwe îne hetê xwe hetê dewletê ra eger qerarê xwe biryarê xwe bidê zelal bibû a çaxê eşkerê mavacê a çax me şima bî yew batişê şima çî yo tir batiş çîkî vanê emelê şima çîkî vanê sarê nîmê verit hetê Kurdan çî nêmedo kerd heme çî dilopê guyînê nêreşiya enê bedelê heme dinyaya enê nêvînenê vanê ma sekerê enê vanê a rojhelat veciyawa an jê rojava veciyawa enê şarê nêbeno enê Ewropa vanê seveno filan pêvan sebed êne xurê fikaran birazanê fikaranê vanê çi Sûniye yani fikaranê Sûniye yani raştekî معنان معنان geyren mana kenî yani tu zî zanî ku ma ciyayîşê nêwazenî yani çi cudakerdişî nêwazenî ma nêwazenî biqetenê û enê dîwaran virazê miyanê Kurd û Tirkan û filan îne xurê devrê jê لا بل عدل أنا هالوست الدولات فانا قاي كردي
دولت ترکیه ده دموکراسی ببیا کردی راحتی جیه کردی انا راحتی ور وشتو سردار تو یا کی خوبردانه فنا که تو پروبلم چنیا کردی قیبه که چنه آمه حساب نایش قیبه که قرکردش را ربر مندی کردان سردار تو و انکایی که هکه تواجه از هنی شما چنه کردش شما را فکر وردانه پولیتیکای قرکردشی نیرام نه خورا پروبلم نیمانه نه یعنی پروبلم اناوا پروبلم نیکو کردی پروبلم هشمندی دولت بخویه ادامه که دولت نیوازنه انا هشمندی خو ببدل نه فکر براد یا انا یو هم نیوازنه نفترانه زی هم نیوازنه جی ما اینی زی اشکالی بازی یعنی چرا نیتارانه؟ نفترانه سمد موایا ای دیرو که ما دا میانه حتی اینکه میانه شر دبی وقتی اینی خوری یعنی حقی زی آنا بی بلکه کلاسیک بری ساره کی پیجی ساره بری آنکا دولت بی مثلا وان اینی بی دولتی ما خوری خلاص ننی دولت ما تمام ما وادی ما پیهد را به جویاری بکری جیان بکری بس این سانکی وان ما پولیتیکا کنی زی خو یعنی فهم کنی لو مثلا بینی زی میان این ادازی یویتی چنی سرمیان چنی سرمیان دولتی دا دولت و حکومت و مخالفت و کامو این مخالفت سری که آنجانی خوری ان شرکر و شرواشتش و همه چی این مخالفتی حال وظیفه مخالفتی سمدی آشتیو بو گرکه سمدی آشتی خواست با بس آنه نیکنی سمدی کره همی سر پیهد ازی خلاف نمی يعني مخالفات يا تركيا آنه نه اولا دل ما همه زانه که دولت ترکیه انو سارو نیم بری جوی وقتو گام اشت نیکو به دینامیک زره ترکیه یا کی به واشتش زره خو انا گام اشت کنجکتور میانه کنجکتور دنیا کنجکتور روجلات میانینی انا گام اشتش سر ترکیه فرض کرد اصلا وقتی معاینه وقتی عثمانیانی که اونو گام اونو نیستر عثمانی هم فرض کردش حتی دولت امپریالیستان انکای که انا گام سر ترکیه فرض بی برزو ترس خوره گلو انکم ان یک هیوی ان کنجکتور به بدلیو یا که خاص روجلات میانی ده ستاتی باشوری چنه ببو روجاوا چنه ببو و روجلات چنه ببو گلو وانه انه ستاتوی انه چنه ببو مایی که حوجه نکنو ما انه ایراده کردان بشناسنم یا که انه پسکرک چاره سر مایی قرآن دست بقر کردش بکرم کردان بتپاسنم گلو بنو که هیویه که اینه اونو نه استا اگر برامه خور خاپنانی خور خاپنانی اوزی زانا دنیا دا چرای کرد نه خلاصنو نه قدنه و نیش کنه سر بزی بکه و اینی ریباز اینی تارزو ینتم اینا را کرد نه خلاص کردش از وانا قی ارحله ای برجوانی ای چخاری خوی یعنی ای قزنج خوی شخصی دانا برن لوما مثلا یو ای اردوغانی میان ای سر ایران از فکارا بیننی حتی خدا رامنی تنی حتی خود یعنی حتی پارتی و حتی قاریری خود رامنی فکر ننی نه قاریری ای دولتی و شهری و عمر اینا دانیا سمد ای از اتقمی کنه که حتی روز بمرج یعنی بمرجی وازن اقتدار وازن بود جمهور باشه وازن بی رئیس جمهوری نظام چیو مثلا ای خود تنگ رامنانی که دولت و شهر و میان جواکی سبن و سراشن و آن قدر دیده جه چلی ای حتی بینزی مواد دولت باشلی ما سری رزیفات بلکی رای جای بین بینی آکازی مواد دولت باشلی خو تنی سروکی پارتی نیا از آن نیا اون ترا حتی دولتی پاوینه د پاریزی یعنی
يعني تواني عقل دولت تمثيل عقل كانوا دولتي تمثيل وعقل كان دستلاتداراني بس يعني اقتداري يو صاري ارباخاني آمي سر كاري مثلا حكمتي يو باتشي استفاتنا يو راشتا شما ما بيناني ما حكومات براشتو اللي بس ما اقتدار ما نية يعني اقتدار. ما اقتدار نية يعني همه شيء دستي ما داد نية يعني بلكي تبرا انا او ناني ترى انا بيناني بس انا نية مش برديرا چی که بینه است یعنی اقتدار دست و هیزه که بینه است یعنی دشیفره بیا یعنی ما هر چند بزنم بیزی این دشیفره کرد انکازی آنا و مثلا یو دولت باشلی بلکه فکر دولتی یعنی دولت ترکیه کمار ترکیه سر رامنانی خبریدار قصدان بس اوزی به دست خود نیا ما امیزان چی که بس تبر آراسته کنی ای بینه بس همه رامان این قایون فکارجی هستی ولی اسای سبنا مثلا آیه کت خوب برامنی تنیش کنی برا مسئله پیلی برازینا چاقه که مردمی تنگ بفکرنی وانی از سبنا نیوانه ما پیرو ما سبنا دولت سراشنی چاقه پروبلم دی حل نیبنا اولا عدل وزن آگهی سر پرسه کبین انا معوا کنجکتور روجلات میانی روشک و قوتی کستو ایریشی استه و انا ایریشی ضعف جینه که عدنگاری کردستانی ده پیکی یعنی شر ایرانی و عراق امریکا و اسرائیل تبیننه و قاد عدنگاری کردستانی که بیه قاد شهر کرد وازنو که یویتی که میانی کردان پیک بیرو سیاست یویتی اتفاقی کردان پیک بیرو ما هیوی شهر کرد ما هر کس هیوی کنه که 4 پرچه کردستان اتفاق یویتی بیرو لما آینه نکو ده پارتی باشورد است میانی اینت بیل اتفاق پیک نینو و سر کمار عراقی اموچی نایش حبی که کرد یا نکره اموچنایش پدکه و از آن سرکوماری نشناسنا نه از آن سرکومار حردیا آن سرکومار نه توری وچنایشی بی و سرکومار نحره نه قبول نکن اتاینن 4 پرچه کردستان ما هیویه که یویتی پیک بره ما اینن اوجد ده پارتی میان ده پارتیان یویتی نفرازه انا حال کردان سین وینن این راستی این روش دروب ما یویتی کردان از تمام بکری وزنه همه پارتی کردان کنه که میان ده همه پارتی کردان و چینایش سرکوماری عراقی پیروز کرد یه کرد پیروز کرد نیزار آمدی به نشاش پیروز کرد لا پدکه تنی و از قبول نکنه یعنی راستی مباید بلکه اساس دلگوشی سبب زری ما همه پیرو کردان را بی سرکومار ایرانی و عراقی هر شد حتی نهازی که چی که آنها بی خوره میان اینا دو پارتیا دا همه تیهت و لعب کردشی که بی که قبول کردن سری دا باتن وزیر ای بین ای هتی پده کرا بی سرکومار عراقی و کردان بو یه نکرد. اره سرد اونو پیک کرد. آنا بی یعنی که چند انا دو چینایش پیدا کردن نه و وردیک مره بی. یعنی ای سمدی چه وجهی کو انی بریاری خود بدلیه و فکر خود او آن کی قبول نکرد خود خوری ناکوکی برازنی ما از آن وانی مثلا سمدی چیو من تای بریم کاتیوات میانی ترکیه دسترینو و برجوانی چخار خود مالباتی شخصی کاریر خود برامنی این مسئله پیری نویننی او بینی کنی یعنی برجواندی ایمازی آنها برجواندی پارتی خو مالبات خو سر شاری کرد و سر کردستانی را بیننی مثلا آی اگ کسی کو پارتی برو کس برو حتی دولت برو کامو بابو اگر تنگ برامنی و تری شخصی و کاریر خود برامنی مالبات و عائله خود تنی زی دولت ها برامنی زی شاراب برامنی جای جی ببدلنو yani kendi o bini kendi az ana bazı mesela belki arkayı bala het zafa hatan ancani
وان پدکه آنا کرد ساکی پدکه زعفی چی که پیل نکرد چی که زعف خراب کرده که ان روژه و یویتی کردایانو براشتش و سمد عراق کو سرکومار عراق دا یو کردی برازیو گره ای سرای دا شری پیروز بکردنی دا زیدتر یویتی خورد بکردنی پیام اینا بدانه که ببانا الهام جبونی همه شاری کردان که بنی مینا که ترکیه رازی برسه باروجی ترکیه زی سرکومار ترکیه زی یو مثلا ایت عراق آمدی را بی نظر آمدی یو دیرو که افسانه است آمدی و آمد جویه جوی که سبازی چیری نبرو اشاری دولت ترکیه رازی یوی آمد را ورازلو بیانو سرکومار ترکیه را یعنی ای جای کیفوشی زروشی ای همه شاری کردانو همه کسی کردانو همه جای دنیا دا جای کیفوشی شابونی کردان بی سرکوتنی بی بس این میانه ای تنگ رامنه زی هده zarar çeni esas. Siyasetmedar Kurdan nevîne ku eno di sey saro êşê Kurdan û herî pîl herî dijwar perçebiyayişê Kurdan bû. Serdestê Kurdan her tim bi sûd perçebiyayişê Kurdan re girot û Kurdî çinê kerdê. Ene raştî nevîne ku hemek ene perçebiyayîş de ısrar kene. Yani pedeke nêzana ku eyro Kurdê bînî ku çinê bê atenê bi serê xwe nêşkene lîngan sero bivîno. Ya kîkê Kurdî nêbê yew bi yew û got çinê bibe. En raştiyê di sey serê peyînê tarîx vano. En raştî nevîne gerek. Yani tarih her groşe sizey neynikî verê çimê matay. Yani raştî nevîneyişê înî lazım mavacı kura. Yani çimêcê çiniyo. Yani en iktidar endik merdim korken. Yani korken en bercemendî dünyayı ana korken çiğ değil ana belki yani hetizi ki heti ini mesela vazani kur bikereni vanette kore gerda to kore pilatı ana pekere ki pasle de dana u rayra beren yani jare derdaka u evdeka u şaş paşa mesela tepek آنا بیزی مردمی نیست بس چه به خلط و شاشو ما نوازه چی که آنا دم چاق یویتی کردانو دم چاق خورد کردش اره فکر و رامانی سرکاپو که یویتی کنفدرالیزم دموکراتیک وازنه گره که ما خورد بکنه همه هتا چی ببو مردم نیش کنه چی که پیل بکنه یا خنا یا كيف تو برابري هري تاي كيف تو بري يعني هذه هالمادة المكتب يعني ما خرب مياه خراب يعني سركوتشي يا كردي جرايك فني سركوتشي هم كردان هم كردان ببيني قالت هم كشاري ببيني سركوتني هم شاري هم سركوتني خوزي ببيني يعني توزي يعني إن أجر تباجي از كرد وأزي أنا جغرافيا أنا أرنيغاري دا مانني قالت سركوتني خوزي سبب شما هم پیرو یو یعنی تو واد یعنی اگر ما حتی کار نمی‌دانی ماشین یو بیو کامی قازاش کنی این دولت دشمنانی کلا پیرو perçebiyayış ma tane hizmet neyari marek. Aynen ana her çende ma ne خلاص ne çare dünyayı da ne خلاص bas ma ani paş şikesti u maşini neşkene vurza ve u neşkene zey merdivani der dore ko جویایشه که آزاد و بروبت و بختوار بشی مثلا آیانا موازن سمدی جویایش آزاد و بختوار میان شارخ و وارخ و ولات خدا چی که آن میان یوتی را بشی ماجوی اینه وشتر چی است ما آزادی خوری آنا نی تو زور خود قصب کردی تو کتری خود بجوی چه وازه تو خود برازی و خرابی تو میان خدا آنجی موازن مخالفتی میان پارتیا دا مو آیلیو مخالفتی میان برجواندی ولاتا دا مو آیلیو ساعت التوبه يعني مثلا انا مزانا اینا را برازی صحبت تو ضعف وشو مردم نوازن بقدنو لا دقیقه قدیای وقت قدیای
سوری ممنون ترى از نشكله بلكي ما خوي زي زادكي راحت ساعت تو بکردن، وش بس که تو آوام بو مازم آوا سپاس خیلی. کنه تو وقت قطر شما نایتامه تو وش وار سلام. به هیوی کنه برنامه بینند مارانه پیابه سلام صاف شما سپاس ترکتو بله تماشاوان ارجایی ایروک مامه پینی برنامه خوی دیوانی برنامه کو بیند به میمان کنه و ماگران پیابم بمانم یعنی خیر وشید